Pemirsa PMK Bangli ngerancang panincapang parabeo distribusi uji kendaraan bermotor. Ring pemargin inucap PMK Bangli talar niagayang pemargin sistem pemungutan retribusi untuk non-tunai. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli IGD Redike Mausang indik parabeo retribusi uji kendaraan bermotor sanek rencana yang nincap saking 55 tali dados ulung dasa sia tali rupiah. Wilangan inucap kerencana yang anutin biaya belanja operasional, belanja pemeliharaan, belanja investasi miwah pendapatan domestik bruto. Asapunika taler rencana puniki kaselehin saking sasi dan krama antuk naur retribusi inucap. Ngenenin pangrencana panincapan retribusi raw mangkin rancangan perda kantun Kalimbakang ring DPRD Bangli. Redike taler mausang yening pai ketandane merencana antuk ngemargiang pemungutan retribusi non tunai. Kantos mangkin pai ketandane kantun mablik bagang ring bank. Pemargin sistem penawuran non-tunai rahu mangkin sampun sepatutnya nih kelaksanayang. Napi malih kahanan saru digital, penawuran sampun presida kelaksanayang ngelintangin piranti handphone. Dewi Swasrina Bali Pos Kuningayang.